tatou sau grupu nefia fio le mata upu e whauru talaina whapea blessing beyond measure for following Jesus. Ia po o whaamanuianga le atua ia te oe ono o le ono o louola au nei le atua ma lau muli le atua. Blessing beyond measure for following Jesus. O le tele i o mea ua whapea nao na tatou ave seina ama whapea nao na tatou tu e seina i o tatou olanga. Ia ono o le tatou ola au nei le atua. O mo meo tatou whainga taulanga, sacrifices, ina ia ona i le atua, ia ma le tui nātu fo i o tatou ola e whapea nā o na au na mavi i a i le atua. Ia o te whapea atu le whiawhine, o le te le o le tau i o lo sau. Following Jesus means that we have forsaken so many pleasures of life. We have made a lot of sacrifices in order to bring honor and glory to God. We have given all that we have in order to glorify the Lord Jesus. I want to ensure you that the reward is coming to you. I have been sitting and thinking about le telo tatou sacrifices wa whapea nao na tatou whaia o no ngā luenga le atua. Le lo isi teimi kau whalo kupe ma kau whasoasoa ia resources tatou ainga. Ia mai se le limited resources. Nei whai teimu o tatou iai. Le telo sacrifices ma meo lo tau ma whainei tangata e whapea nao na whaatau nuu ai le au nanga i le atua. I want to thank everyone i le kalesia. Ia mai se ia teimi fo i e le o solo le leia i le o langa. And yet you have decided to make your sacrifices to follow the Lord. I want to tell you that the reward is coming. E le ai fo i se mea o lo tatou whaia o lo whapea nao na pongi sa i le atua i le o i loa i le atua lau ngā luenga lai whai. O teimi uma e whai ei au sacrifices, o teimi uma e whapea nao na e ui ei whaingatā ma ti ngā ono o lau au nanga i le atua ma le kau whalo se lengi maisi ma le tele lau noa i o isi mea o lo whapea nao na sacrifice i nei tangata. I want you to know that the Lord is going to, the blessing and the reward is coming. I make no mistake that God is not sitting there just watching you serve Him. Ai le eise me o whaia tu ia te oe. Me le ia elo te tele mai wha malo si nefiafi. Ma telo na mta upa suma le iwa, al whai upa lua suma le fitu. Ya, le ala ufaita ua tuama, e ta tiltile fo oi lau tuspaia. Matthew 19 verse 27. Peter asked Jesus one time. Le fesidi la le Peter. Peter asked Jesus, "We have given up everything to follow you. What will we get?" O le fesidi la le Peter no fai a Yesu. Wa mato tu uina mea umalava, wa mato mai mato te muli atu ia te oe. O le se mato mea maua. Peter once asked Jesus, he said, "Jesus, we have given up everything to follow you. What will we get?" O le fesidi la le Peter, o le fesidi o te loina e ko ke la tangata o fesidi ai. I know that this question was not just Peter who asked this question. I believe this question is quite common to many people. Ya tonu nai leo fa leo mai fo ia lau fesili. A nai tu tonu lo loto se fesili fa pena. O le sa o me maua ile nei au nanga e fa ia ile atua. Pe ya lana o fa ia tu matua i tu mua le loto fa aftai ile atua. I don't know how to thank the people for the many sacrifices you have made. Ele ngate I lo aso I fua o tu tonu lo a inga ia ma mea o lo ma whaina wha tino ele o nanga ile atua ele ono sisi ama fuanga. Ono o lo tali tonunga. O lo iai manuia le atua e wha manuia I oe ono o nanga ia teia. So le fesidi la le Peteru. O le fesidi le o lo whapena, no fesidi el to tele. Wa whanga la tau le tali e Yesu.
E tonu la polo misi o te manao e te avatu. E lua me na whaamatala Yesu. A e tasi se polo misi o te tango i oto me te tonu le Afioga pa ia le tua. A e lua ia me na whaamala malama e Yesu le fesiri la Peteru. Number 1, and it comes to you as a promise. Verse 28. Jesus answered, I assured you, Peter. And then Jesus went on to answer the question by explaining the whole book of Revelation in one single sentence. O le silana me no te iai. Tu sa natali Yesu fai upo lusur valu. Fa makala Yesu le kusia a faalinga ili fai upo e kasi. Then Jesus explained the book of Revelation in one sentence. He said, I assure you, when the world is made new and the Son of Man sits upon his glorious throne, you who have been my followers will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Mai le tali Yesu le melea wa tali Yesu wa fa makala Yesu le tusi fa linga ili fai upo etasi. I was amazed to receive that revelation. Now, le upule assuredly. When Jesus said, I assured you, Peter, now the word assuredly means it is an expression of absolute trust and confidence. O lono winga wa whaamatala mai o le tali mauti noa a Yesu e le o se mea masalomia. When the Lord said, I assured you, Peter, means that Jesus was saying, this is absolutely the truth and nothing short of the truth. Amen. Makua certain ele o se kalima salo o le makua I mea mauti noa lava. So, wafonga la, o le tali la Yesu le na mai, na whaamatala mai ia tātou. O le whaamanuianga pito siri lea na matango fie maua le tangata muli a Yesu. We have done the book of Revelation, and I tell you, I was shocked when I saw that Jesus explained the book of Revelation in one single sentence. O makua yo wofu le whamatalanga Yesu, le tali la Yesu, o le se mato me maua, ave mai Yesu, o te avatula ia te oe le tusi a whalinga, the whole book of Revelation. Now that was long before the book of Revelation was written. But Jesus being God, he understood that John was coming to explain this revelation to the world, to us. But I tell you, eleai se apostolo na iai le to se furulua lea, ele I wha mala maina iai le angang pa iai tua, even though it's not written. Ama whanga la lela u whamata la le tali la Yesu, le whai upu le tasi. When Jesus said, I assure you, when the world is made new and the Son of Man sits on the glorious throne, you who have been my followers will sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. This is what Jesus was saying. Jesus was talking about the rapture. He was talking about the 7 years of tribulation. He was talking about the great white throne. And then he was talking about the new Jerusalem and a new heaven and a new earth. It's amazing la ya tauia. Whafonga mai le tatou mafutanga. So se tangata lava o le au na ile atua. O lau whaamanuianga le ia te oe. A mata mai le sitianga le kalesia. O le ui o lau susunga le te au na ma e follow ya Yesu. Ma tu inatu lo wala ma e tinga ina ngā luenga Yesu. O le aveina oe I lunga le sitianga. O le tuuina oe I le langi ai ui le lalolangi I le 7 years of tribulation. Hallelujah, Lord. O le whaamasino ino tātou I le great white throne po le nofo ali sina. Hallelujah, Lord. Ia ma le tuuina atu le avanoa e te ola sa o loto I le lalolangi fou ma le Jerusalem fou ma le matango fio le ola e whaavavau lava. Amen.
Po le ala lo tinga ina na te iai linga luenga le atu. Po le a mea na te manu ai, te tinga ai, te mawhatia ai, te afu sisina ai, ma afu toto ai. O te whai atu ia te oe, o loo saure tau i le ia te oe, e le ai si se mawhai ona ia tau fia oe, ma e le ai fo se mea na te whaatusa ria ina le matango fia o lea mea o le atupu. Hallelujah lo. O lo walu i lunga le sitianga pe a fio mai e su keriso. O lo sa o loto e ke le ui ko kongo le fitu tausanga o popoanga, tolu ma le afe tausanga o popoanga, ma le tolu ma le afe tausanga o popoanga tele. Hallelujah lo. O lo oli le ola e whaavavau pe a o ina whaamasino ina tangata ele no whaarisi na sino le atua. Ia ma le matango fio le ola e whaavavau lava. Amen. Ia e ono sa ilai. When the Lord Jesus said, I assured you, means that this is so certain. This is an absolute trust and confidence that the Lord Jesus had already promised that in his word, it shall come to pass in your life. Pawala le mea, aunga ke masalo salo I polo misi o amaile tu. Aunga ke masalo salo. Aua te masalo salo. O se mea fo ile ia te ua ia e whaalo tu tele ia uia ma wha maa losi e te uia ta te ono sai I mo testing and trials and challenges. Kako o nanga ile atua. A po afo I mele ke ui ai e aua ine e give up. Ia e wha maa losi o le tali la Yesu. E ta umai e te oe. Makua mo I lava, it's going to happen. It is very certain. That is an absolute truth. Ia e loko kele, ia e wha malosi, hang on to the Lord. No, po a mele ta te ti ngā I lau au nanga I le atua, hang on to him. Hallelujah, Lord. I tell you, e te leto e mana tua ia ti ngā pe au na sau Yesua si tia lana e kale sia, ai luatu e ma oe lea te, wa le fesidi lea Peteru, o le fesidi a lea ko o kele ka koe fesidi ai. Wa o tu ina mea uma wa usau te muli atu a Yesu, o le sa umea e maua. E makau kia me whaamanuia, ile atua ia te oe. Hallelujah. And the best blessing that we all have is the blessing of the salvation. Hallelujah, Lord. Ole whaole tanga lana, e makua I sete na ia, la walu lunga le sitianga. Unless e ke aru ese mai whaole tanga. Me le ia e ono saima e muli a Yesu. O le vaenga lona lua le tali a Yesu, nal fai upo e lusum leiva. A whama mai, wa mai pe telu, o le ase mako o mea maua le o tu uma mea uma mato o mai mato te mulmuli. What shall we get? We have left everything to follow you. And the Lord Jesus said this, you will never lose anything. You gave up in order to serve God. A whama mai, a house, a brother or a sister, a father or a mother, children, property, you will receive back 100 times and you will also inherit eternal life. Oela le te au na le tu ele ai ma se mea ele loa. Maltala Yesu fa mai po lo fale, po lo uso, po lo tua fafine, po lo tama, po lo tina, po lo fanau, po au mea to tino, mai e te toe maua e kai se lau. Sau tua se lau. Ai e te maua fo I maleola e whaavavau. What an amazing promise. O le ala e tali Yesu, o tangata uma e lenga o pekelu le tali Yesu, o le kali a tato uma, so se tangata o lo muli o iai sa na fesidi whaapena, o te tau tino ati o le tali le Yesu, le vaenga luna lua na o lana tali, e te toe maua mea uma nei ta I sautu o se lau. Amen. O le mele ia e ongo sa iai ma ia e loto tele. Vai oto upuna o upo le Afioga pa ia le atua. And the word of God is the absolute truth, nothing short of the truth. Hallelujah, Lord.
ua fetalai ma record ia fetalai nga Iesu tu tonu le tusi pa ia e tau mai ate oe ia e ongo sai o le molu I kau o ti ngā o challenges o testing and trials of our service to the Lord. I want you to understand that God has promised and He will deliver. He's not a man that He will lie, nor a son of man that He will change His mind. Whatever He promised, He shall deliver. Amen. O le mea nā, e le o se mea masalomia o le mea mautinoa. O le mea le, e ono sai. E ono sai, ma e wha malosi. Mea whaingatā, maru I tau o lo tātou iai, e wha malosi le li. E ono sai. O mai teimi e tofo ina, ma luru ina I tātou, ma le kau whalo, le tupe, ma le lava o tātou resources, o le tātou o nanga le atua, e ono sai. E le ai se mea I le tutongi I le atua. Hallelujah lo. E tutongi I le atua, lo tauti ngā, ma lo wolo lo ia, ma lo wafungia o no le au nanga I le atua. O le vaenga lo na tonu la, o le mea leo lo tali mai la fionga pa I le atua. And I was so encouraged to read this verse. Sakalia se furu fai upasuma lua su e lau tis pa ia, because I really want you to look at that verse. O le fai upuna a Sakalia se furu, Zechariah chapter 10 verse 12. By my power I will make my people strong. O le New Living Translation na. By my power I will make my people strong. And by my authority they will go wherever they wish. I, the Lord, have spoken. If I fonga mai le lau fai tauina e sele mana ia. By my power, I will make my people strong. And by my authority, they will go wherever they wish. I, the Lord, have spoken. Au fa Samoina, o le atua le fetalai, o lo mana, e fa amalo lo sia ai o utangata. Malau pule au, e fa pe nao na fa tanga I nai tātou po fea lava le mea te anga I ai. Ua fetalai mai ai le atua. A whanga la o le maanga I o le mea lea. Ta ngaka ngei au auna I le atua, ma mule ma whai le ngā luenga le atua. Lako sacrifices o lo whaia. A wa nofo ia mo mawhau whau. E le ngate I mea wha le lotu, e le ngate le whalesa, e le ngate le ngā luenga wha misionare, ma le ano ai, o loo tau ma whai I eina I tangata. Au te mana o te whai atu le whewhina, I'm grateful and I'm so thankful to everyone tonu le kalesia. Hallelujah lo. Langa I le whai ngō fia le mela ui nei tangata e latou ngā luenga o loo whaatinoina, ma mea o loo tau ma whai ina ia whaatino te tonu o latou a inga, ma le lako sacrifices, ma lako ngā luenga o loo whaia e whaataunu ina, ele whinga ngalo le atua e le ngā luenga o loo tatou ngā luenga. It is never easy and it's not hard. Hallelujah, Lord. But o le promise le mo oe, o le mana o le atua, e wha malo sia I tātou. Ele ia se si mea ke malo sia. Wai e pole ale ke loa ukala e whai atu, ele e whiolo le whilosoania I atoe. But I tell you, when the power of God is operating in your life, you will be strong. Because the Lord God is strengthening you, not a man. Lesi la vaenga le fai upu na fe mai. And my authority, they will go wherever they wish. E leo fai mai la fai pere poi polo walu fai loa polo walu I fea le ai. O lea fai mai tala tu sipa ia a o lana pule po o fea lava e te anga I eilo wolanga e faa manuia lava o ele atua. Hallelujah lo. Now, a le fai unga fe mai, ua feta lai mai ai le ali. Ele o upulai e lengi upo sepi o upo le afiong pa ele atu. A feta lai no le atua, ele ai ia ma sesi e koe fa penganga ave seina. When the Lord speaks, that shall be fulfilled. Hallelujah, Lord. Matango fiela o le tala lea
Ale Tesalonia, Optalalea Paulo, le Kalesia Tesalonia, Mata Mua, Fai Upefa, Amata Upefa, Fai Upesuma Levalu. Ole Talalea a Paulo, ina ufa umana fa matala e Paulo le mea a tupu le sitianga. Na umalona fa matala I tangata lai e uncertain I le mea le a tupu le fa manuyanga le atua o le sitianga. Fa pea lo mana upu ya ele Kalesia fa mai. Therefore, encourage one another with these words. Mai lola ia le tala po le Kalesia man o le mea lea ia e wha malosi ai lesi I upu nei. Ia o te whapea atu o nevia vi le Kalesia. Wha malosi lesi po o a me o lo ti ngai ma whapea nana lui tawina I tatou le tatou o unanga I le li. O le tala le atu spa ia e wha malosi ai lesi tangata. Ia e ono sai mele kau ke go through ai. Ia e ono sai e tato o unanga po le lava le mea o lo fa pena na ia e ono sai. Ia e le ngata foi na ia o issues. Me o lo fa pena na manu ai ma e go through ai. You know, o isi la tangata. You know, in spite of their pains and their struggles, their own personal issues and that, they still turn up on Sunday. They still turn up to sing at the team. They still come and be involved in kelo me fai. When I was reading this and I'm thinking, ai longa yese tangata o lo fa penana o mai e fa ile vi inga e no mani me lo uia. Hallelujah lo. Ai longa yese tangata everybody is going through some sort of struggles in life. Hallelujah Lord. And yet you turn up on Sunday. Yet you put in your tithing, you put in your offering, you put in all this. Hallelujah Lord. I like killing me like a struggle in life. Hallelujah. O te whai atu whai ele whewhinei, o le polo misi la Yesu. Hallelujah. Make no mistake, o se tangata le whai mesa na tala le ia tato. He is God himself. And when he said that as a promise to you, I want you to take it. O le tala la Yesu wha me, o le mele, wha ma losi la ia lesi. Encourage one another with these words. Ya e o sai e fa malosi ma ele ai ma se so ka ko ele hui I fa fika uli mangi fainga ka hallelujah ale meta ua why we are suffering and going through a lot of challenges in life fa e lunga lo so fu ale tu hallelujah Lord. And then come to 1 Corinthians chapter 15 verse 58 afonga la to tala le Yesu tala le Paulo. Therefore, my dear brothers and sisters, number one, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord will not be in vain. Number one. Famatala Paulo, ole mea lea. Ao e muli a Yesu ma e tauti ngā luenga le atua ia ma whapenana e whaitinga e oi au struggles e lo langa. Hallelujah Lord. The Bible says stand firm. The upunga le firm, the Greek word is hedraios. Now the word hedraios means immovable and steadfast. Whatever you're going through in life, whatever challenge you're facing right now, hallelujah Lord. Immovable and steadfast. Stand firm. Hallelujah, Lord. Stand firm. It doesn't mean that you haven't got any problems. It doesn't mean that you don't have any issues in life. It means that you go through what you go through, but Paul said, stand firm. Hallelujah, Lord. Let nothing move you.
Awane iai se mea na te luluina oe. E whafonga mai. O le tala lea Paulo wha mai, stand firm, let nothing move you. Awange iai se mea nga ke luluina oe. To te longo to te leis tanga te e alu alua, wha vai vai, o ngai iai le mea ua luluina ai. O isi tangata, o whaamutaina le lato muli muli a Yesu, o na ua iai mea whainga tāo le o langa o la ua ui ai. Hallelujah. Me venga kau ke va ai na isi tangata o sa lolotu o le to lolotu o ve nga isi tangata sa fa malolo si le li la ua wa le lo profema wo iai. O isi tangata sa lolotu e la ko ko o nga fo. Ua ngalo ya la to le fa manatu la Yesu. Ai fa la isi kanga wa avelu I tangu le olanga ma mea wale to au na ile ali wale ko ya lo fa ile ali ma mai tala Paulo e kale sia koni tu mai let nothing move you au ngi se menga ke lulu winga oe ole opunga ye munga it means firmly persistent unmoved immovable. It means don't allow temptations to move you. It means don't allow life challenges to move you. It means don't allow doubt to move you. Awange iei se mea nga ke lulu winga oe. Awange I lulu winga oe se whaososonga. Awange I lulu winga oe se lu I tau le olanga le nei. Awange I lulu winga oe pe a o mai se maa salonga I lo loto. Let nothing move you. Po le a me o lui kau o a me whainga tāle ta e o whainga I wha mai kau keu iai. I tell you, it's frustrating. Hallelujah lo. O isi kai me, and I know le lopo, o isi si ua whasiri wha pēr. O whea o iai le a kua le ngai wha mai kau keu iai. Let nothing move you. O mea ai tutupu le larangi, and whatever happens, ma le angoango lui tau rewa mai aua nge iai se mea na te lulu wina oe. Ya e lo tu tele ma e wha malosi. Aua nei lulu winga oe se wha songa. Aua nei lulu wina oe se lui tau le nei o langa. Aua nei lulu wina oe se ma salonga po whea o iai le atua. Stand firm. Let nothing move you. Hallelujah, Lord. Always give yourself fully to the work of the Lord. But may always give yourself not half-hearted, fully. Olongo winga I kaimi oma e matua tu atoa yelo loto le ngalwenga le atua. I tell you, we are people. Ele kai ngofo le atua. Matilo tilo mai lo tau ti ngā ai le aise tongi mo oe. It means abounding in good works. It means overflowing yourself into serving God. It means excel more. Ia atili aina e au na ile atua. Hallelujah Lord. Ia fa pe na fatele ina lo nau e au na ile atua. But because you know your labor in the Lord will not be in vain. It's certain, it is absolutely certain. Awawa eloa o lo tau tinga e le taitai o na wha ngalo ina ele atua. Ia po sisi wha punga le matane tatou o lo tau tinga le ngaluenga le atua e le kai wha alea o ngā ina. E wafonga mai la, o le tala, o le upunga le leipanga ia, it's a Greek word, kobos, and the word kobos means pain, toil, the beating of the breast with griefs and sorrow. Longo winga, au fa sa moale mele, pitching of meholero, o le po fa pe o lo whakawhaka. O ngā wo o mai ki ngā mangi whainga kā.
Mai le tala ole winga la tala Paulo mai. Vai mai olo ki ngā your toil and your pain and the beating of your breast. Hallelujah, Lord. Vai mai. The word ole upunga ole vein ngai it's a word kenos, and the word kenos is empty-handed, destitute of spiritual wealth and no purpose. So let me rephrase what Paul was saying. Paul is saying, therefore, your painful toil serving the Lord, your deepest sorrow and grief you experience while serving the Lord, you will never be empty-handed. You will never be spiritually destituted. Your purpose in life shall be greatly fulfilled. Ele ai ma se mea olo e ti ngai le ngaluenga le atua, a e ui le ngoango le mau whaafika auri. Ma le kele o mea olo ruita wina i tātou, hallelujah lo, ele ai ma se mea o ngā mea e le tuto ngia i le atua. Me le ia, tātou a inga le nefiafi, ia e lo te tele, ia e wha malosi, a walavane i eise mea na te lulu ina lo whatua tua i le atua. Yo tau wha amalo losi ngā lua ngā lea li. Hallelujah lo. Po wafo i mea lai lui tawina i tātou on a sai. Hallelujah lo. The day will come when you will see all that God is doing. O le nei fai wha amai tātou tau iai. O le hao ke ngofo mo kilo ia. Po le ha se mea o le awhai e lea tua. After this problem we are going through, e le ngai wha amai, o leo te mawa wha po le se mea mānaia o le a whanau mai le nei whaingata. What te whate tōtou, e le o lose control le atua I mei te tupu. Hallelujah. He's still in control, I don't know why. O leo te tiro nei, what a great time to be at home with your children and enjoy their fellowship. I don't know. E lopa o create le atua, pa whaatanga le atua le avanoa. Si kako ngofo I lalo ma tātou wawa ai e tātou whanau ma koe refocus o lātou o langa e tu sai ma le wala au le atua I o tātou ainga. Ia le kale sia nefiafi. That's the word of God for us. Be strong and be courageous and never give up. Keep on following the Lord Jesus. Hallelujah. Don't give up. Hallelujah, Lord. The Lord understands and He knows exactly what we are doing. O hafo I mea o lui kauria ui e tātou ainga ne taimi. Ia vi ia le atua, o le mea tāua le tātou te ai nei, ai e fo se mea mga o lesi ainga, pick up the phone and ring. I need this and I need that. Together we can get through this. Hallelujah, Lord. Whaafitai fo il malo ono le fisoso ane mai a tātou, I le telo nei whaamanuianga e whaamanuia I tātou le nei atunu tātou te nofo ai. Ia vi ia le atua, God bless you. Whaamanuia tele le atua ia te oe, whaamalolosi au te whaavaivai. Ia e lo te tele, muli le atua, au alamane ia se whaavaivai po se fasili ia te oe, e le whaapea e le to tōngia I le atua, o lo si le fia le atua, lau au nanga. God bless you. Whaamanuia ainga te itasi, whaamanuia ia te oe, ia ono sai mai e lo te tele, sofa manu ma lo Yesu Keriso. Amen and amen. Tato whaiure te talo. Father, we thank you, Lord. We ask you, Father, that you strengthen your people and encourage them, Father God. May the name of Jesus be glorified. Lord, I pray, Father God, for the covering of the blood over all of us, Lord. This time last year, Father God, we had suffered. But this year, Father God, we are thankful and grateful to you for your divine protection over this church. In the name of Jesus, bless them all. We thank you, dear Holy Spirit, for your presence tonight. May the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Lord. And God's people will shout, Amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.